ryayo urimani duribiye abatabizi nibaza ndababwire ingende waniyeretse uri mana we uri mana y'akandi karyo uri mana we uri mana ihinduriye abatabizi nibaze ndababwire ingende wino baba wino habiri mana wino amura Amashimesh kuri iyo mana. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Amashimesh kuri iyo mana. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Ubaze mugenza wa turinga. Uliza mwenzako, je, uko hapa? Ulinga. Uko hapa? Gira mugenza we ati kini gihe cyo kugirirwa neza n'Imana. Mwambie mwenzako hii ni saa sasa ya kutendewa mema na Mungu. Ntabwo ari hirya y'ejo, sio juzi wala kesho, ntabwo ari no mu ndwiza, wala sio wiki ijayo, ariko Imana yambwiye ngo ndagutangariza ati iki ni gihe cyawe. Kutangarizia hii ni wakati wako, ni leo. Iki ni gihe cyawe. Hii ni wakati yako. Satani mubwira ati geza ngaho. Shetani mwambie ati gihe cyawe kirarangiye. Wakati wako sasa umeisha. Yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba, yazuye Lazaro. Amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba, oh, yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba, 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 bikora mu ijoro, igiye kubikora ku mugaragaro. Amahanga bireba, yazuye Lazaro. Amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro. Oya n'ubuyene igiye kubikora, bose babireba. Yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba, yazuye Lazaro. Amahanga bireba, yabikoze ku mugaragaro. Amahanga bireba. Ongereza ndakubarire, Sikiliza nikwambie, igihe cyari kiyaciyurira, wakati naisha wewe unalia, kirarangiye. naisha inakomea. Iyi tariko yandike, Hii iliandikwa. ntabwo mu guhanura ndinda kwizunguriza. Imana yambwiye ngo mvuge ngo ndababwire. Mungu amemwambia eti atuambie. Wao ndi yari yaragufuse muri telefone aragowe. Yule aliyekufuta kwa uko agiye guhika nomero zawe azibure. Atafute namba zako azikose. Bamwe bari baravuze ngo ingene gasa. Wale walikuwa nasema angaraka. Ugiye kubona fresher utari bwabone kuri iyi si. Utaona kwa si. Amen. Simbabuke Satani, simbabuke. Umugabo wanje ni Yesu, impeta yanje nayikuye Golgotha. Ubugeni bwanje buzabera Siyoni. Oh, simbabuke Satani, simbabuke. Umugabo wanje ni Yesu, impeta yanje nayikuye Golgotha.
Siyoni. Oh, simbabuke satani simbabuke umugabo wanje ni Yesu imeze yanje nayikuye Golgotha ubugeni bwanje buzobera Siyoni satani simbabuke umugabo wanje ni Yesu imeze yanje nayikuye Golgotha ubugeni bwanje buzobera Siyoni. Oh, simbabuke satani simbabuke umugabo wanje ni Yesu imeze yanje nayikuye Golgotha ubugeni bwanje buzobera Siyoni. Amashi menshi kuri iyo ma. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Satani agiye guceceka mu izina rya Yesu. Shetani anaenda kunyamaza katika jina la Yesu. Hari ibintu yigize ngo ntuzurire indege. Kwa mambo amejifanya eti hautapanda leo. Ugiye kuzurira bose babireba. Kupanda wote wakiyaona. Haleluya. Babandi bahora bariko barabiharira. Wale walikuwa wanabishana. Nibo bagiye kugutwaza ivarizi mu izina rya Yesu. Wanaenda kuchukua begi yako wanakushirikisha. Haleluya. Harabari baravuze ngo umviriza. Bara moja wamesema eti sikiliza. Ngo ntabwo uzorenga mu Burundi. Au utapita Burundi. Bagiye gutwara amatangazo bavuga ngo yagiye mu izina rya Yesu. Matangazo akisema naenda. Haleluya. Bagiye kumaramara. Wanaenda kufedereka. Baza kugusaba imbabazi ngo yari naka yabivuze. Kama eti ni fulani amesema. Haleluya. Hey. Imana yacu ni nziza. Igira neza itahuwayo niyo mpamvu tuyishima. Imana yacu ni nziza igira neza itahuwayo niyo mpamvu tuyishima. Imana yacu ni nziza igira neza itahuwayo niyo mpamvu tuyishima. Imana yacu ni nziza igira neza itahuwayo niyo mpamvu tuyishima. Igira neza itahuwayo niyo mpamvu tuyishima. Imana yacu igira neza itakubayo niyo mpamvu tuyishima. Ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu tuyishima. Imana yacu igira neza itakubayo niyo mpamvu tuyishima. Ni nziza igira neza itakubayo niyo mpamvu tuyishima. Muketi Mungu awabariki. Mwicare Imana ibahezagire. Mugubwe neza. Muwe salama. Ahari mu nzu kwa data. Hapa ni nyumbani kwa Baba. Urabe mugenzi wawe mubwira tusa n'Imana. Tizama mwenzako mwambie unafanana na Mungu. Ati ntiwirigwe wigora wisiga mukorogo usa n'Imana. Usijisumbua kujipaga mkorogo. Hari abantu batimenya. Biko watu hawajitambue wala hawajifikiri. Usa n'Imana. Wewe unafanana na Mungu. Nihagire ibindi birebire wigoza mu izina rya Yesu. Usijengine mambo katika jina la Yesu. Tuzingurure Biblia zacu. Tufungue mabiblia zetu. Itanguriro ni 12. Mwanzo sura ya 12. Turaza gusoma umurongo umwe. Tutasoma na mstari umoja. Umurongo wa 2. Mstari wa 2. Hama tushe tuzinga Biblia zacu. Afu tufunge mabible zetu. Amen. Yes. Itanguriro. Izina ryawe ndarigire durangiranywa. Wagiye ku murongo wa 2. Mstari wa 2. Umurongo wa mbere. Itanguriro 12 turahera ku murongo wa mbere n'umurongo
wa kabiri hanyuma tuce tuzinga Bibiliya zacu. Mwanzo sura ya 12 Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu. Uhoraho abarira nde? Bwana akamwambia nani? Uve mu gihugu chao, utoke kwenye nchi yako, no mu muryango wanyu, no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Amashimeshi ku Mana yacu. Mengi kwa Mungu. Uhoraho abwira wowe uno munsi, Bwana akakwambia wewe kwa siku ya leo, va muri vya bindi, toka kwa ile mambo. hari ibintu twarimwo, biko mambo tulikwemo, tubona yuko umenga n'umuzima, tukaona kwamba ni maisha. hari imiryango twarimwo, familia tulikwemo, tubona yuko umenga ari kizodufasha, tukaona kuna kitu tatusaidia. Munzu kwa se wa Aburahamu, nyumbani kwa baba yake na Ibrahimu, hari bigirwamana, palikuwa miungu, nta kintu Imana yari kuhamuhera, hakuna kitu Mungu amengempea eko, kuko tera nta kindi yakora, tera hakuna ingine kazi alikuwa anafanya, tera yibazira ibigirwamana, alikuwa anatengeneza miungu kandi akabidandaza, tena anachuuza. ariko Aburahamu, lakini Ibrahimu akundwa n'Imana, akapendwa na Mungu, yemerera Imana, akamkubalia Mungu, ariko Imana, lakini Mungu iravuga ati ntabwo uri burongera umugisha ngaho mu nzu ya so, akamwambia huwezi pata baraka kwa nyumba ya baba yako hii, ntabwo uri uzoronka umugisha ukigendana na babandi bavuga vya bindi, hautapata baraka ungana natembea na wale watu wanasema yale maneno, ntabwo uzoronka umugisha ukiri kumwe na babandi bakora vya bindi, hautapata baraka ungana natembea na wale watu wanatenda ile mambo. Mukugira Imana iguha umugisha, ili Mungu akubariki, hari ivyo utabanza guhindura, kuko mambo unaanza kugeuza, hari amarigara ubanza guheba, kuko marigara hizi napasha kuacha, hari abanyengeso mbi kuko watu wa tabia ambayo unaanza kuachana nao, hari abantu Imana utazohonyura mu mugisha wawe ukiri kumwe nabo, kuko watu hawezi kanyaga kwenye baraka yako ngari pamoja na yeo, hari abamama tabinda rurusaku, kuko wakina mama wengine ni utetano tu. Imana nishobora kuguha umugisha ukigendana nao, Mungu hawezi kubariki ungana natembea nao, hari abagabo b'imihimbiri, kuko wa bwana wapumbafu, atabindi hakuna ingine mambo bavugana gusiye zahiye, leo ni kuongeana mambo kwenye pombe imeifa, bavugana gusiye amabwate yuguru, wanasema mahali mabwate zinafunguliwa, bavugana gusa imigambi mibi, wanaongea tu mambo mabaya tu, ndetse bafise n'ibiyago bibi, wala na maongezi mabaya tu, aho barusanga bavuga nabi, mahali walipo wanaongea tu vibaya, bakavuga nabi n'indongozi zabo, hata wanaongea vibaya viongozi wao. Ntabwo Imana ishobora kuguha umugisha, Mungu hawezi kubariki ungali hivyo, ubanza guhindukira, unapasha kuchange kwanza, ukaraba bo muri kumwe, unaangalia kila nani mko pamoja, mbega bavuga gute, je wanaongea aje, mbega bakora gute, je wanatumika aje, hanyuma ukabanza kwinjira mu nzu y'Imana, afu unaanza kuingia sasa nyumbani mwa Baba, ukaraba abakozi b'Imana, unaangalia watumishi ya Mungu, ugahindura, wewe unageuza no muri telefone yawe, hata kwa simu yako, ukaraba abantu muri kumwe, unaangalia wakina nani mko pamoja, mbega iyo ufise ikibazo, je kama uko na swali fulani, barashobora kukurungikira 2020 kuri rimikashi, wanaanza kutumia hata 20 kwa rimikashi, hari abantu batagira akamaro, biko watu hawana thamani, hari abantu Imana itazoguhezagira ugifise muri telefone yawe, kuko watu wenye Mungu hawezi kubariki ungaye nao namba zao kwa simu yako, genda muhindure, nenda mgeuze, ubanze wakire telefone yawe, uanze uchukue na simu yako, uraba abantu muvugana, utizame wakina nani mnaongea, uraba abantu mwandikirana, uangalie wa nani mnaandikiana, mbega abantu mwandikirana, je watu hao mnaandikiana, Imana irabemera, je Mungu anawakubali, ni wasanga Imana itabemera, ukikutana Mungu hawakubali, kura muri telefone yawe, futa ndani ya simu yako, hari abantu bo kubipa abantu, kuko watu wale wanabipu tu wakina nani, hari abantu barazijora abantu, kuko wengine wanalala wanaongea tu usiku, ko bari ku ma Facebook, wako kwenye Facebook bavugana ibitagira akamaro, wanaongea mambo hayana thamani, ukararitiro, unalala bila kulala, hata bintu by'akamaro uri kuvugana n'umuntu, bila kuongea mambo mazima na mtu fulani. WhatsApp yaraje, hivi sasa WhatsApp imekuja, umuntu akarara adasinziriye ari kuri WhatsApp, unaona mtu analala tongo macho iko kwa WhatsApp, ashiramwe 1000 gusa, anatia 1000 tu, akacarara buzitira abantu, analala nakosesha watu usingizi,
Munaguhamagaye kuri WhatsApp z'umubare atoyamamagara ku mayinite. Mtakikuita kwa WhatsApp unaambia niite kwa mayunit. Kuko ivyo kwivugira kuri WhatsApp birangora. Kuwa vya kuongelea kwa WhatsApp unanistatiza. Abantu bose bazokubwira ibintu bitagira akamaro bazoca kuri WhatsApp. Watu wote wanakuambia mambo ya upumbavu unapita kwa WhatsApp. Ariko umuntu afise akamaro ashiramwe amayinite akaguhamagara. Lakini mtu wa samana anatia mayunit afu anakuita. Uko nivyo agomba kubwire nivyo akamaro. Kuwa nataka kuambia na mambo ya samani. Igihe cyose nyakati zote uzogendana n'imbwa zitatu zoba imbwa ya kane. Ukitembea na imbwa tatu na wana kwa imbwa ya 4. Hey. Igihe cyose nyakati yote uzogendana n'ikijuju. Ukitembea na pumbafu azogutwara n'ubwenge bwawe. atakubeba hata akili zako. Raba umuntu muriko muragendana. Tizama ni nani mnatembea naye. Bega maziki mu gihugu. Je, ni wasamani gani kwa inchi kwa Bega maziki mu muryango. Sasa ni wasamani gani kwa familia. Imana ntabwo igendana n'ibijuju. Mungu atembea na wapumbafu hapana. Imana igendana n'abanyabwenge. Mungu anatembea na wenye akili. Nico gituma Imana ivuga ngo nkunda bankunda. Ndio maana Mungu anasema napenda wale walionipenda na mimi. Ikijuju cyanga n'umuvyeyi yakivyara. Pumbafu anakataa hata mzazi wake. Akibagira ko yamutwaye mu nda. Anasahau kuwa amembeba tumbo yake miezi 9. Akibagira ko igihe amuvyara hari abandi bavyeyi bapfiriye mu bitaro. Akasahau kwa wakati amezalia piko wengine wa mama wamekufa wako wanazaa. Akasanga avuga ngo hecha mama ingene gisa. Anaanza kusema angalia kina mama vile kinafanana. Nishobora guhezagirwa. Hawezi barikiwa. Taraha agaciro abavyeyi ba. Bado hujapatia samani mzazi wako. Imana nishobora kugendana nawe. Mungu hawezi tembea na wewe. Imana yavuze ngo turobanure. Mungu amesema tutofautishe. Raba mu nzu ya so. Tizama ndani ya nyumba ya baba yako. Raba ko hari ibigirwamana. Tizama kuwa kuko ndani miungu. Raba mu bagenzi bawe. Tizama kwa marafiki zako. Raba ivyo bakora. Tizama yale wanayotenda. Hanyuma ni wasanga bakora vyiza. Ukikutana wanatumika mambo mazuri. Witege ko nawe Imana igiye kugendana nawe. Ujitege kuwa na wewe utatembea na Mungu. Uno munsi. Kwa siku ya leo. Uno munsi uri hejuru. Leo siku ya leo. Bose uzosanga bavuga ngo je ndi umukristo. Wote wanaenda wanajitaja mimi ni mkristo. Ngo jewe ndi umukozi w'Imana. Mimi mtumishi wa Mungu. Ariko waza kubara. Lakini ukienda kuwachunguza wala kuwatizama. Ibikorwa vyabo bihakana ko abakozi. Makazi yao yanatofautisha na kazi wanayotenda. Ugasanga uno munsi. Unakutana kwa siku ya leo. Mtu aragenda. Anaenda. Gojenda umukozi w'Imana. Mimi mtumishi wa Mungu. Warabi ibirato ugasanga ibirato binywa amazi. Kukutana kiato kinakunywa maji. Ugasanga itaro yaraheze gisigaye. Taro imepengama. Twumvise indirimbo nziza ya Beransini. Tumesikia nyimbo nzuri ya kina Beransini. Nimba uri umukozi w'Imana. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu. Imana yakwandikiye ideni. Mungu amekuandikia deni. Genda uyishuze rero. Wenda ilipishe sasa. Uremeye ipantaro iguherereke. Wewe unakubali suruali ishe. Uri umukozi w'Imana. Na wewe ni mtumishi wa Mungu. Imana yakuririye ideni. Mungu amekula deni kwako. Genda wishuze Imana. Wenda lipisha Mungu. No munsi. Sasa kwa siku ya leo. Usanga abantu n'imisentiri yaraheze. Unakutana wengine hata mikamba imeisha. Genda umupastor. Nasema mimi ni pastor. Ndakorera Imana. Mimi namtumikia Mungu. Tugiye kuza tubaraba no ku nyambaro. Tunaenda kuwatizama hata kwa mavazi. Ngene mwambara. Vile mnavaa. Ijambo ry'Imana riravuga. Neno la Mungu linasema. Ngo ni waba muri jewe. Ukiwa ndani yangu. Amajambo yanje akaba muri wewe. Maneno yangu anakuwa ndani mwako. Usabe icyo ushaka cyose. Uombe kile chochote unataka. Ngura kiroga. Utakipata. Imana yacu irabesha. Mungu wetu anasema aongo. Imana yacu ntibesha. Mungu wetu asemi ongo hapana. Ubwo abantu ntibari intumva. Watu ndio hawasikii. Ijambo riraje. Neno inakuja. Libwiye Abrahamu. Namwambia Ibrahimu. Gova muri ivyo urimo. Namwambia toka mwa yale ulikomo. Va muri ivyo vya kera. Toka mwa hiyo mambo ya zamani. Biriya vya kera. Yale mambo ya zamani. Uje mu nzu y'Imana. Uingie ndani ya nyumba ya Mungu. Ugendane n'abakozi b'Imana. Uende na watumishi ya Mungu. Bahamagawe n'Imana. Walioitwa na Mungu. Hari abantu utazobona umugisha ukiri kumwe nabo. Biko watu hautapata baraka ungali pamoja na yao.
abarongozi b'abarongozi. Tizama viongozi wanayokuongoza. Hari abarongozi benshi b'abaescrow uno Kuna munsi. viongozi wengi ni maescrow. Hari abantu bariko barugurura amaeglise Wengine wanafungua makanisa. n'amabotike. Wanafungua kama vile maduka. Bazi yuko nibugurura abantu bakaza bazoca batangura kujya. Wanafikiri kwa watu akija watapata pesa. Hari abantu bariko barihamagara. Wengi wako wanajiita. Uno munsi wewe Leo kwa siku yako ushobora kuba umaze imyaka 20 uri kurasenga. yawezekana unamaliza miaka 20 unaomba. Mugabo uri kumwe n'abantu bagiye kugurura botike. Lakini uko na wale watu waliofungua maduka. Umaze kwinjira mu botike. Ulishaingia kwa ile duka yao sasa. Utagira amahera ntabwo usuma. Kama hauna pesa wewe hauhemei. Abagabo biyugururiye amabotike. Hao bwana umechifungua duka zao. Ukacusanga abantu batonze umurongo. Nakutana watu wanatonda mstari. Ngo bagiye gusenga Imana. Eti wanaenda kuomba Mungu. Imana nishobora kuguhera umugisha. Mungu hawezi kubariki mahali hapo. Imana nishobora kuguhera umugisha aho. Mungu hawezi kubariki ungani mahali hapo. Imana Mungu ibera hose icyarimwe. Mungu iko fasi pote kwa saa moja. Ariko si hose itabarira. Lakini sio fasi yote inasaidia. Raba bari imbere yawe. Tizama wale wako mbele zako. Hari abantu bakuvyajije ubutumwa. Wale waliokuzaa kwa injili. Ariko baravye. Lakini ukiwatizama ivyo bakora. Mambo yanayotenda. Ugaca usanga bihakana Imana. Unakutana na mkataa Mungu. No munsi wageze ku musozi w'Imana. Leo umefika kwa mlima wa Mungu. No munsi wageze ku musozi w'Imana. Leo umefika kwa mlima wa Mungu. Raba ivyo wahora ugenderamwo. Tizama yale ulikuwa unatembea yeye. N'abagenzi wahora uvise. Na marafiki ulikuwa nao. Hanyuma uhindure. Afu geuze. Hari abantu bako watu bashobora gushika muri ville. Wanaweza fika huko town. Bakabona umugenzi yo batabaye. Wanaweza ona rafiki anaweza kuwasaidia. Yagenda muri telefone. Akiingia kwa simu. Agaca sanga telefone yaruzuye. Anakutana simu ilishajaa. Aba bantu buzuye muri telefone. Watu wanajaa kwa simu yake. Bazibiye umugisha wawe. Wanazibia baraka yako. Ubuza ushira umuntu wakamara. Unakosa mahali ya kutia mtu wa samani. Gacuvuga ngo nyandikira ku gatelefone ngo kukaratasi. Karatasi basi. Akaratasi kacukabika mu mufuko. Karatasi unaweka kwa mfuko. Uko impuzu ukacohereza umukozi agaca kamesura. Ukitoa nguo unapatia mtumishi afue kanaenda. Wow, ndiye araje kugutaba. Yule alikuwa nakuja kukusaidia. Azibiwe n'abantu ataco bamaze bari mu telefone. Azibiwa na watu hawana samani wako kwa simu yako. Una munsi ufise abantu 100 muri telefone. Leo hii uko na watu 100 kwa simu yako. Ariko n'abantu babiri bo guha ibihumbi 10 kuri hibuka. Lakini hakuna watu wawili wanaweza kupatia hata 10,000. Ngufise abagenzi. Eti uko na marafiki. Naba neza ko bataje kuzibira umugisha wao. Tizama vizuri kama wakuja kuzibia baraka yako. Una munsi kwa siku ya leo wuguruye botike. Banafungua maduka. Uciye ugira abagenzi 20. Unakuwa na marafiki 20. Abo bose baje gutora madeni. Hao wote wanakuja kukopesha. Echo sanga nta numwe wo kukuriha. Ukutana wote hakuna hata umoja wa kukulipa cash. Bariho kugira bazibira umugisha wako ili wazibie baraka yako. Laba neza. Tizama vizuri. Abagenzi babo barakijijwe. Je, marafiki yako wanaokoka? Abagenzi babo barakijijwe. Je, marafiki yako wanaokoka? Igihe cyose. Nyakati yote. Uzogira abagenzi ataco bamaze. Utakuwa na marafiki hawana samani. Bazohitana n'ivyabo. Au watapitua na mambo yako. Hari abantu ivyabo vyaheze. Kwa watu mambo yao yameisha. Bimazwe nabo bita abagenzi. Binamaliziwa na watu wanaita ni marafiki. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tugeze mu kwezi k'umunani. Tunafika mwezi wa 8. Ijambo ryaje. Neno imekuja. Ngo dusuzume ibibanza turimo. Tuangalie mahali tupo. Ijambo ryaje. Neno imekuja. Ngo turabe. Ili tutizame. Imyaka twamaze hariya. Miaka tumemaliza huko. Ico twamaze. Nini tumefanya huko? Twamaze iki? Je, tumefanya nini? Siri yake Imana muhezage. Siri yake Mungu ambariki sana. Imana guhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Haraho twahorashe. Piko mahali tulikuwa ndugu. N'abantu baratuzi. Na watu wanatujua. Haja na Siri yake Karanzi. Pale na Siri yake namjua Apostle. Siri yake Karanzi kabisa. Siri yake namjua kabisa. Wewe na ukuzi ninde? Sasa wewe nani anakujua? Ninda zio wahora. Nani anajua mahali ulikuwa?
Ninda ziyo wahora. Nani anajua mahali ulikuwa? Ninda kuzi. Nani anakujua? Kotera wamaze kumwigizayo so. Kuwatera baba yako umemwacha. Ali ba papa twari dufize batera. Biko baba zetu wakina Tera. Badandaza ibigirwama. Walikuwa wanachuuza miungu. Abagenzi twari dufize. Walikuwa marafiki tulikuwa nao. Batujana mu mabwate hoye. Walikuwa natubeba ku mabwate tu. Bapeleleza amabwate mashasha. Walikuwa wanapeleleza mahali bwate za mpya zimefunguliwa. Harabapeleleza. Piko wale walikuwa napeleleza. Ngonze kukwereka bishasha. Njoni kuoneshe mambo mapya. Ni gihe cyo gukorera Imana mukuri. Ni wakati wa kutumikia Mungu kwa kweli. Mana wayikoreye mukuri. Mungu umemtumikia kwa kweli. Cyanye warayikoreye uyihenda. Wala umeitumikia ukidanganya. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Raba bo mugendana. Tizama wale mnatembea nao. Raba bo mugendana. Tizama wale mnatembea nao. Nabantu bakamaro. Je, ni watu wa samani? Cyanye ni batera. Wala ni wakina Tera. Raba bo mugendana. Tizama wale mnatembea nao. Umaze gushika kuki kubera abo bagenzi. Ulishafika kukitu gani ajili ya hao wa marafiki? Cyanye nabo kuguteranya muhira. Wale ni wakukuchonganisha tu nyumbani. Shobora kugendana n'umuntu akacaza kuguteranya muhira. Unaanza tembea na mtu anakuja kuchonganisha nyumbani. Shobora kugendana n'umuntu akumva ngo ugomba uronka akazi. Unaanza tembea na mtu anasikia unaenda kupata kazi. Akaba ari waza kuvuga kuri Gisumu. Huyo ndiye anakuja kusema sasa wewe ni mwizi. Wamwita umugenzi. Na ulikuwa nasema ni rafiki. Mbega abantu mugendana bameze gute? Je, watu mnatembea nao wako aje? Mushobora gutera imbere. Hawezi enda mbele wala usonge mbele. Taragendana n'umunyabwenge. Bado hujatembea na mtu wa akili. Nimba umaze ugendana n'umuntu ari muri Canada ari wo muvugana. Kama unaongea na mtu wa Canada ndio mnaenda tembea naye. Ejo nawe azoba ari yuri. Na wewe utakuwa huko Canada. Nimba ugendana n'uwo muri Sudani. Kama unatembea na mtu wa Sudan. Ejo uzoba uri muri Sudani. Na wewe kesho utakuwa Sudan. Nimba uri kuravugana n'umuntu ari muri Amerika. Kama unaongea na mtu yuko Amerika. Ejo nawe uzoba uri muri Amerika. Na wewe utakuweko. Ariko nimba muvugana n'umuntu yirirwa arabesha. Kama unaongea na ule mtu anashinda ni muongo tu. Wakakunanira kuzana mu ngoro y'Imana. Huyu akakushinda kumuingiza ndani ya nyumba ya Mungu. Ejo nawe uzoba uri kurabesha. Na wewe kesho utakuwa muongo. Nimba ugendana n'umuntu. Kama unatembea na mtu araba imishono y'abandi. Akiangalia mamodeli ya wengine tu. Ejo nawe ari vyakuzani. Na wewe ndivyo atakuletea. Hari abagore usanga bari kuvuga ngo nakingene yashona. Biko wa mama wanaanza kuangalia tizama fulani vile ameshonesha. Ngo shonera umushono nk'uwa nawe. Nishonee modele kama ya fulani. Hauna akili. Nabwenge ufise. Iya ufise ubwenge. Ungekuwa na akili. Washona umushono wiwawe. Ungeshona modele yako peke yako. Naba bandi bakazokurabira. Na wengine wakutizamie eko. Ukipirata haja na bwenge. Wewe ufise. unapilate wewe hauna akili. Konake. Na mie. Ngende wundi ravuna. Mwendo wa wengine unavunjia. Uri kuraba abantu ngo yubatse gasekebuye. Unaangalia mwenzako amejenga gasekebuye. Ugiye kujideni muri banki ngugomba ubake gasekebuye. Unaenda kula deni kwa benki unaenda kujenga kama fulani. Hauna akili. Nabwenge ufise. Nakayubatse gasekebuye aramahera yiwe. Fulani amejenga gasekebuye yake kwa pesa zake. None wewe ugiye kubaka gasekebuye ku mahera uti. Na wewe unaenda kujenga kwa franga za kuomba. Umutima uzokwa muhagaze. Roho itabakia na shimama. Nta mahoro uzogira. Hautakuwa na amani. Ngovana nabo bantu bari kubakosha gukora ivyo utaragerako. Achana na watu wanakuambia kutenda mambo wewe hauwezi. Abantu no munsi bariko bakora ivya. Watu leo wako na tena dhambi. Ukwihangana kukabura. Kuvumilia kumekosa. Bakaraba inyambaro y'abuzukuru ngo niyo wanatizama mavazi ya wajukuu ngo nawe ugomba kwambara nk'abuzukuru. Na wewe unataka kuvaa kama wajukuu. Kandi nawe utarabishika. Na wewe bado hujafikiria. Ugomba wambare nk'abamama bo muri Nayoti. Unataka kuvaa kama wamama wa Nayoti. Nawe Imana ntiragoheza. Na wewe bado Mungu hajakubariki. Ushaka kwambara nk'abapapa bo muri Nayoti. Unataka kuvaa kama wababa wa Nayoti. Banzurindire. Ngojea kwanza. Ureke kwikuza. Uache kujiinua. Imana igiye kugukuza mu izina rya Yesu. Mungu anaenda kukuinua katika jina la Yesu. Birashikuka buri hagati muri twebwe. Yawezekana uko katikati yetu. Ariko tari bwamenya bari imbere ya.
lakini bado hujajua kina nani wako mbele zako. Ushobora kuba wari wahevye imirimo y'Imana. Yawezekana ulikuwa umeacha kazi za Mungu. Ushobora kuba uno munsi, yawezekana kwa siku ya leo wagendana n'abantu b'imihimbiri. Ulikuwa unatembea na watu mapumbafu. Abantu birirwa ku marigara. Watu wa kushinda kwenye digarazi. Abantu atacho bakora. Watu hawana kazi. Kavuga tuno munsi ngiye kuvavanura nabo. Unasema leo naenda kuachana na hao. Ngiye gucuruza irengarenga cyangwa ncuruza tomate. Naenda kuchuza mchicha wala tomati. Ngiye nanje kugendana n'abadandaza. Na mimi naenda kutembea na wachuuzi. Ngiye kugendana n'abantu bafise ico bakora. Naenda kutembea na wale wako na kazi ya kufanya. Shobora gusanga umuntu yagize irigara ry'abamama batagira ikintu bakora. Unaweza mtu anaweza fanya irigara na wamama hawana kazi, hawana cha kufanya. Kazi bavuga n'amajambo. Kuwa hawana kazi ni maneno tu. Imana nishobora kubagendera bari mu majambo. Mungu hawezi watembelea wangali maneno. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Nimba hari uno munsi uvuga ati ngomba mbu udasanzwe. Kama wewe uko nasema nataka niwe mtu wa samani. Tugiye kugusenge. Tunaenda kukuombea. Ukeneye kwifatanya na Nayoti. Unataka kuambatana na Nayoti. Nimba hari unyaruke ngaho. Kama upo karibu haraka. Nimba hari uvuga ati je nanje no munsi ndakeneye kuba mu Nayoti. Kama upo unataka kuwa na Nayoti. Nanje no munsi ndashaka gufatanya urugendo n'abana Nayoti. Nasema naenda kuambatana na Nayoti. Uzenga. Karibu hapa. Nyaruke wewe uno munsi uvuga ati ndumva nkeneye kuba. Kuja haraka wewe unajisikia nataka kuambatana na kanisa ya Nayoti. Ntabwo bisaba amafaranga. Habiombi pesa. Wewe uvuga ati nakeneye kuba mu Nayoti. Wewe unataka kuwa Nayoti njoo. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'abera. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'abera. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'abera. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire. Namwe nyaruke. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'abera. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi. Ngwino winjire. Hallelujah. Mukomera amashi. Pige makofi mengi Mungu. Ku murima wa Mungu, ku musozi w'Imana, hakuna ubaguzi. nta macakubiri ahari. Twarahashitse tumererwa neza. Tumefika tukastarehe. Ku musozi w'Imana, ku murima wa Mungu, muze mubaze Dawidi. muje muulize Dawidi. Dawidi gwarirutse. Dawidi mekimbia. Sauli ari nyuma. Sauli nyuma yake. Sauli ariruka. Sauli anakimbia. Dawidi kimaze kwiruka. Dawidi kinesha kimbia. Dawidi yamaze kuru. Aisha choka. Agwirama kwa Samuel. Akaanguka Rama kwa Samuel. Aravuga ati Sauli aranyica. Akamwambia Sauli ataniua. Ati ni biki? Akamwambia ni vitu gani? Ati Sauli agomba nyica. Sauli anataka kuniua. Hajyo uri umugabo ukamara guhunga hajya. Wewe kuwa bwana unaanza kukimbia. Hanyuma ageze Rama. Anafika Rama. Samuel acaramubwarira. Samuel akamwambia ati ubuhungiro buri Nayoti. Akamwambia kimbilio ni Nayoti. Ati tugende Nayoti bomera Imana Nayoti, piga Mungu makofi.
aho ni muri Samueli wa mbere 10 hapo ni Samueli wa N'icenda, kwanza 18. sura 19 mstari 18. niho Nayoti ihagaze. Zipo Nayoti inasimama. Agezeho Amefika huko, ibibazo byarahagaze. shida zikashimama. Hari aho twahora Biko mahali tulikuwepo, tugasenga dufise ibibazo, tunaomba tukiwa na shida, tugasenga dufise ingorane, tukiomba tukiwa na shida. Mungu alitupatia mlima Nayoti, tugiye gusenga Imana. tunaenda kuomba Mungu. Abasenzi muhaguruke, Waombaji mushimame, mwakira aba bantu, mupokee hawa watu kabisa. abapasitori muze Pastors njoo dusenga Imana ibahe inkomezi. muombe Mungu apatie nguvu. Muri Nayoti Nayoti umuririmbyi aririmbe, muimbaji aimbe, umusenzi yinjire mu basenzi, muombaji aingie ndani ya waombaji, umuvugabutumwa avuga ubutumwa, mhubiri ahubiri. ku musozi Nayoti Msozi Nayoti nta macakubiri, hakuna ubaguzi, turiko tuja mu ijuru, tuko tunaenda mbinguni. uwo tugwanya n'umwe, Yule tunayepiganisha ni umoja, uwo ni satani huyo ni n'abadayimoni. shetani, pepo mbaya. Dusenyera ku mugozi Sisi tunaambatana kwa mkono mmoja. kuduzaje. Baba, maana data wa twese turi mu ijuru, Yes! turagushimiye Yes! mwiza, Yes! mwiza umugisha. Turanezerewe muri iyi mwanya n'iyi saha, turafatanije umunezero Oh! ijuru. Twakira abene data baje gukorana natwe, baje kugira ngo dufatanye urugendo rujya mu ijuru. Mana bagirire neza, bambika imbaraga n'inkomezi, ubaye kuramiriza, Yes. ubaye gushikama bashira amanga mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana y'ububasha, komeza kwiyubahisha muri Nayoti, imbaraga zawe ziboneke. Tugushimiye ku ntahe twashingiwe, n'aba bagiye gushinga intahe, bagiye kubona ibintu bihinduka, bagiye guhindura amateka. Mana nziza, kubera hawe urakoze. Mana turagushimiye, turabakiriye n'ijuru ribakire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashimeshi Makofi musubire mu mengi, byicaro, Imana ibaheza. murudie mafasi yenu, Mungu awabariki. Tugiye gusengera umuntu umwe, Tunaenda kuombea mtu mmoja tu. ndagiye gusengera umuntu avuga ati ndakeneye kurira indege. Tunaenda kuombea mtu mmoja, anasema nataka kupanda avion. Unakeneye kurira indege, abanza zenga Yule anataka kupanda avion aje hapa. mu mezi 2 Kwa miezi miwili. sengera abo gushika mu mezi 3. Ndaomba hadi miezi mitatu basi. Abantu bakeneye kurira indege, Wale wanataka kupanda avion, abo nibo nkeneye gusengera. hao ndio nataka kuombea. Abakeneye kubaka amazu murindi, Wale wanataka kujenga manyumba, mchunge nkeneye kwa. gusengera abakeneye kurira indege Naombea wale wanapanda avion, mu wanapanda mezi kwa 3. miezi mitatu. Cyane nsengera n'abazoba batwaza amavarizi Ndaombea na wale watabeba mabegi yenu. mu mezi 3. Imana tukorera Mungu tunayetumikia ntabwo ari utujambo jambo. sio Mungu wa maneno tu. Imana nkorera Mungu anayetumikia ntabwo iyo ndayibariye sio kuwa nikimwambia ivuga ngo ndanse, nitasema hapana. kuko jewe igihe yamamagara Wakati mimi aliniita, yarambariye ati genda, amenambia nenda, nanje ndayibaza na mimi nikamuuliza ivyo nzovuga vyose yale ndasema yote n'ivyo nzokora na vyose yale ndatumika yote uzovyubahisha. utayaheshimisha. Imana irambwira ngo Mungu nzovyubahisha. akamwambia ndiyo. Mugiye kurira indege mu izina rya Munaenda Yesu. kupanda avyo katika jina la Yesu. Viza zigiye kuza mu izina rya Viza Yesu. zinaenda kuja katika jina la Yesu. Mugiye kumva babatelefona ngo viza zanyu zabonetse. Banawaita viza zenu Uyu mwaka zimepatikana. utarahera Huyu mwaka bado haujaisha. mugiye kubona igitangaza c'Imana. Munaenda kuona muujiza wa Mungu. Data uje mwamushobora byose, Baba Mungu mwenye uwezo. ngaba barahagurutse. Hawa wanasimama. Waravuze ngo muzokwira ngo isi yose, Sema tutaendea nchi dunia yote. ngo muvuge ubutumwa bwiza. Wakihubiri, tukihubiri habari njema. Iyo bavuze ubutumwa bwiza baronka n'ubuzima. Wakihubiri habari njema wanapata na maisha. None bashatse kwirira indege, Hawa wanataka kupanda avion. ndavuze ati utagira pasiporo uyimuhe muri aka kanya. Nasema ule mwenye ana passport uyumpe katika jina la Yesu. Utagira data buja viza Ule iboneke hana Roma. visa aipate. Mbujije amahoro abatanga amaviza y'aba bantu. Akosesha amani wale watoa visa Reka yao. baze baronka amahoro ari uko bahejeje Watu kubarungikira wapate amaviza. amani wakishapata visa kwa hawa. Aba bose uko bavyifuje Hawa wote hivi
hivi walitamani ndakwinginze bakira amaviza na kusi wapokee visa katika jina la Yesu. Rekubikore. Acha uyatende. Waravuze kuzokubahisha amajambo yanjye. Sema utaheshimisha maneno yangu. Nanje ndategetse nk'umuambasaderi w'ijuru. Ndavuze ati bakira amaviza wapokee maviza katika jina la Yesu. Reka babahekurira indege. Acha wapate kupanda avion. Ndasengeye n'abazobaherekeza. Naombea na wale watawashindikiza. Ndasengeye n'imodoka bazogira mwoshika kuvuga gani watatembea mwa kufika airport. Uzuzirinde kandi nazo walinde tena uwapate baraka. Iyo bazoshika vile kwenye watafika uzubane nabo. Uwe pamoja nao. Uzobarinde kugwaragurika. Uwalinde ugua. Ubaha igikundiro. Wapatie kuwa wakupendwa. Ubagira abanyabwenge. Watu wa akili. Amafaranga ntazabarusha ubwenge. Pesa zisiwazidie akili. Kugira ngo havana bakwibagiye. Ili wasikusahau. Baze bagume mu murimo wawe. Wabakie ndani ya kazi yako. Baze bagume mu bikorwa vyawe. Wabakie ndani ya kazi yako. Uzujane nabo. Utembee nao, uende nao. Uzugarukane nabo. Afu urudiane nao. Tubisavye ubwizina ryawe. Tunayaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amashi menshi mwisi wa Mungu. Makofi mengi kwa Mungu. Tugiye gusenga rero. Tunaenda kuomba Mungu sasa. Urama kurangiza neza. Yesu we. Urama kurangiza neza. Sinzangira umugabane n'abanyabyaha. Urama kurangiza neza. Oh mana senga. Urama kurangiza neza. Yesu we. Urama kurangiza neza. Sinzangira umugabane n'abanyabyaha. Urama kurangiza neza. Oh mana yanje. Urama kurangiza neza. Yesu we. Urama kurangiza neza. Sinzangira umugabane n'abanyabyaha. Urama kurangiza neza. Wakoze databuja. Umefanya mema Mungu. Twabanye nawe kuva ku munsi wa gatanu. Tumekuwa na wewe tangu hadi siku ya Ijumaa. Twabanye nawe ku isabato. Tumeishi pamoja sabato. Twaragukenguruka ibikorwa wadukoreye. Tumekushukuru mambo uliyotutendea. None databuja wazinduranye natwe. Mungu umeamuka na sisi kwa siku ya leo. Turagukenguruke ku byiza wakoze. Tunakushukuru kwa mambo mema uliyotutendea. Turagukenguruke kubo wakijije nabo wahezagiye. Shukuru kwa wale uliobariki wengine kwa waponya. Tukweretse imigwi yawe y'abaririmbyi. Tunakuonesha makundi yako yote ya waimbaji. Ubandanye wigirira neza. Uendelee kuwatendea mema. None duhezagiye amazi bazakunwa. Sasa tunabariki maji wanaenda kunywa. Duhezagiye imfungurwa bazagufungura. Tunabariki chakula wanaenda kula. Reka ikirenge cyawe kibe icyambere cyawe. Watangulie mbele. Dukurikire. Na sisi tufuate. Abamarayika baherekeze. Wamalaika wende wanatushindikiza. Tukweretse igikorane kizobera Igitega. Tunakuonesha mkutano utayokuwa Gitega huko. Tuzoba tugiye gusengera igihugu n'indongozi. Tunaenda kuombea nchi na viongozi. Uzurinde abazojayo. Wewe ulinde wale wote wataenda huko. Kizotangura itariki 22. Taanza tarehe 22. Databuja. Baba. Kushika itariki 24. Hadi tarehe 24. Uzubane natwe. Uwe pamoja nasi. Uze wikorere. Wewe utende kazi yako. Uzujane n'abaririmbyi. Uende na waimbaji. Uzujane n'abamezisi. Tembe na wamiziki. Ujane databuja n'umuntu wese azokibamo. Kila mtu yoyote ataenda. Ibimugabize bimuguruke. Wiwete wipone. Abagwaye baze bakire. Wagonjwa wapone. Abakene baze batunge. Wakosefu watajiri. Uzukora ibitangaza byawe kujya musozi. Ujiza dunia yote. Urakoze. Asante. Tugukenguruke kuri byose. Tunakushukuru kwa mambo yote. Tubikengurutse ubwizina ryawe Yesu. Tunashukuru katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mujana amahoro y'Imana. Mwende na amani ya Mungu.